Kua marū katoa te papa I Tūrangawaewae ia tūātinitini ia whāioio, no reira ka pokea te haukāinga e te mahi nui hei tāwharau I ngā iwi. Me te aha kua hau te rongo o Waikato mo tēnei mea te manaaki manuhiri, a kāore I ko atu I te kai a te rangatira, ara ko te tītī tērā. Kia tahuri tātou kia maioha I naia nei, he uri no Waikato hoki. Maioha e hea nei ngā pākete tītī I tatu atu ki reira atu I te waipounamu. Tēnā koe riria, whātai pai tēnā e kare, nā te mea kei tērā taha o te rori, tēnā tiniti nunuiro atu, rongonuiro atu, kei konei ahau, kei tēnei taha o te marae, engari mena kei konei e te whānau, ka tai ātinana mai, haere ki reira, ki te taha matau o te marae, ki tērā taha o te rori, kei reira no hoki ngā ringa raupa, ngā hāpai o ka mahi ka tunu atu I ngā titi, anō hoki no reira, kei te korero ngātahi mātou, kia rātou I tēnei wā, ngā uri o tira ngā pakeke anō hoki ka rātou anō I hanga anō I whai whakaro ki te mahi I tēnei tūmomo mahi mai I taua wā, tainoa ki tēnei wā no reira kei a rātou te wā. Kei kō atu I te ono te kautau tēnei whānau e tunu titi ana ki te whāngai I ngā manuhiri o ngā Koroneihana. Taino I te wā ka putu te mahi o ngā waitresses me ngā kuki o Aukaha. Ka tono a Charlie Mahut ki taku whaia me taku pāpa pehe kōrua whai te tuwhirangia e kai tēnei mō ngā iwi hare mai I te motu. Ko Tutu Williams, no te marae I te awa mārahi, I tōna tīmatanga he tēnei mahi cappuccino iho. Nā wai rā, ka tīmata ngā mahi tunu titi. Ngā whānau o te motu ka haringia mai o rātou oka. Ka ki tō ka haere, ka hoki rātou I te whāioio. Ka haringia o rātou kai. E mai, hei rangawera mō tō tātou kingitanga. He moko punu hoki a kawariki raweri o te awa mārahi marae. Kei konei ia e āwhina ana I ngā whānau ki te tunu titi hei ringawera. Ko ia tētai tauira ōmua ki tōku nei kura, te wharekura rākau manga. Ko Pūkōrero kei te tunu mō tō tātou tōkana, anō hoki hei kuini hoki. Ka titiro tātou I ki aia. E wahani toa ia. Hei tā e nei o ngā uri, ahakoa ko rātou no te puaha o Waikato. Ka tai mai ngā manu tuārangi nei mai tā wāhi. Mai te timatanga, I hunuku ngā titi mai ai te reiria, kia mātou te mahi a te mai. We get it from Ōtautahi at the moment. Although it comes from Ōtautahi, there's the same whanaunga that when we were receiving the initial product from Pūkōrero. Koina, te whakapapa o tēnei titi, o tēnei tiniti. Ahakoa ka piki te utu mō ngā titi, mai te kaumā ruatāra ki te kaumā rimatāra, hei tā ngā kai whakarite nei, ko te manaaki me te whāngai I ngā manuhiri katoa o te ariki nui, te mea nui. Ko tētai piki, ko te wānanga kōrero tai, ko ku tōkana o ku tēnā hoki, ko tētai mea heke ko te ke konei mo te wāroa. O iara. E tino nui aku I roto I au, tohu ana tō mātou māma, te mea nui, ko te kia whāngai ngā iwi o te motu. Ka taka tēnā, ka taka tō tātou whakaaro mo te kingitanga. A te paraire, ka kati ngā tatau o te tēneti, a te kaukaraka I te ata. Ka ata titiro, ka ata whakarongo ki te kauwhau tuatahi o te ariki nui kuini ngā waihono I te pō. Mai o hapānapa, mā Aukaha.